Menteri Ketenaga Labour and Employment but Sports Jong Sarkar India, Dr. Mansukh Mandaviya, haka arpa kendai terik Jemang, lawan jengo ya kejela Meghalaya, bala pediang buram yu haka lingsun umroy deki hek kihan Jong Sarkar Meghalaya. Nakaliang ke Sarkar jela, uba wailat miki shela Menteri Kampenroy Sports and Youth Affairs, ulami khmat ke Sarkar Meghalaya ban pediang buram yu ni Menteri ke Sarkar India. Hakani kejuk kesengi ke BJP Umroy Mandal Block Committee kala penlong ya kejing pediang buram ya Dr. Mansukh Mandaviya bat kala airu ya kedor khas halor kejing ke bedai bekejing yo tulop jeng kinong teri contractual ki bateri hapo ki office jong ke Sarkar pedeng. Haba keren cikilat petai kubor uba bandari rintathiang Presiden ke BJP Umroy Mandal ha kejing idon lang uba sen thaba Presiden ke BJP Ripoy District but ST Morcha Secretary BJP Ripoy District uloong bukum ki dukhat ke BJP kidon ke jingkit kli ban syakri ya kadong bat kathan haba ki kendu kijing ha ki kam ki jam jongki. Ulai thuru baka BJP Umroy Mandal kala pensngau sya menteri halor ke jingdon kam ban penbet ki bainong sngi jong ki nong trei contractual ki batrei hapo ke Labour Department ha ki office jong ke Sarkar pedeng namar kumlong menta bon ki nong trei daily wages kidang yo ek jing siu kat kum kador balabo Sarkar jela. Kadkum kejing thu jong u ke BJP Umroy Mandal kala dawa bikinong trei contractual kideban yo bainong kadkum kador balabo ke Sarkar India Central Wages bat ru badai bandon kejing thung kam bekerpang dan ni ke special recruitment na kebenta kitera shnong bat kitera jela ha ki office terikam jong ke Sarkar India. To ngi nakaliang ka BJP Umroy Constituency ngelayo dokumen sikadai banglayo ay kendu menta yau minister jong nakabawan sentral Dr. Mansukh Mandaviya badiru minister bape jaga labor unemployment badiru sport minister jong youth affairs tengi dokumen nomor ba ngelayo ay kendu menta badi ngelayo sumit jaga ke memorandum habang idon ka BJP ngide bantrei nam ta ka dong gathan ke jungi namar hangne ka area ka jungi don sibun ke office jong central government te ngila ha memorandum ngila tho ba ki niki kumbag long menta ngiyo ya ki ka wages mo po central department ngiyo da state wages te jing tho jungi ngi kwa ba kini ki contractual batrei labor po ka hagini ki department kin bud ti bet kat kum jongga central wages te ngila tho ya kata ban ngila dawaru ba na kanlong special recruitment na kabenta jongi ki lokal kumjuru na mata ka notice ka main dia he ka notice chate lamingi baro kini ki office central ki na po notice kende kan long ngila dawa ba kadon ka special recruitment na kamta ki kun samla ki bukwa bantay ki kam ki jam tetang gine kublay shibon